Koyomo bumakaye getwa abaka kongenterwa nyomba mwaye iki yatiri tukare Jumapili ase kenyerokia Nyahore osase kenyorekamo kegotoka ase award ya Nyakoi imeje county ya Kisii nyagosirani gatobekana buna abantu bamochereta senkayaye abantu bata oseni gatobekana buna nekegera abantu bamochereta na kunyara kumuita engana na bwikira boni gegendrete gokorerwa obutuki wime negoli tokolia lero moye gaboko mwene obako korekana ase ensemeli ya Kyoge kolengana abana baye batano no yomo hobono bali chintakana nigobagania serikali kana kibuna nkomukerege tambukiro kya bwango eliko nyara gokoro obutuki wime kubwatakana gakaro kyo goitwa gia tatu mwabo oyeteretu nyomba mwaye litukire Jumapili wiki ya etam nigochinga kiecho abantu aho bakira na sensemeyo gati yabo na barayibekira nanga mono mu MCA we ward ya Nyakoi oyonyara kubolia ensemelia yo korobutuki kana kibuna nkwango yere egakolekyo asobwango nigo omojego yose nigo mosachu yabetaka goiterwa se kenyerokia Nyahero ekimono kegotoka se ward ya Nyakoi asenchera yobo tutukano ngochinga kieche gatebekana buna nigo mongino yanera abetaka usiruma bwayo mwako eta asebona abana abo batigayire boka kubwatekana na iseko nyara gusiruma bwaye ngasinchera cyobo tutukano bare abo bekira nabo igonga mo nabazu yo kulikero cyobo jumbe amose kulikero cyobo MC amo nabara ibande ngochinga kieche umugambi bwense yo ateberuna engane na ikikomulekerwa sobo imeno ndebwensi orato ekana mamocho anyemo kirege tambo kirege tindi kubwatekana no kogosira akumugako yo oyibono gwikira boni getramanyekana bwikiranu ningobete gakumuitira inyomba mwaye ekarukiriyo butuki bwime kogendrete kubwatekana negekolekyo gyakolekana lituko lya Jumapili iki yaita Francis Mutalimatieka nigainegwa lituko lya lero mu yokolekana sensemelia ya Kyoge. Serikali yasongota leave no stone untouched samangana ya Francis Ria kalere kobuate ingana muntu ngana lidero ya usbina muntu chi avenues ne chi nyingitire to tuarani ya muntu ina mechando mune to chakaro na kobuata mangana na muntu mangana na uspi fata naro ntoro wisi ono mumsienaro abagaka abambaro abaimbaro abakunguna basacha amubuate chikorera the like. We condemn in the strongest terms possible amangana yabete ndata ko batebiga because I've been in touch with the DCC Kisii asamangana yabete uliole nyanchwalia the sub county police commander Kisii na the DCI Kisii. Investigation are going on nko baaswa na ki very soon you will see results. Ntumai tunatoka kwenye burata ikiara umuntu yitete motali bado nwale noni tuntoli safe wherever we are umuntu yole safe bona because that person after waita motali ntumai tingaji waita nande yetu yenenga oyo kubetereria totoka njira neri na bago kutoka. Nashukuru sana wenye wametoka sehemu mbalimbali kukuja kutusaidia kuomboleza. Tunajua tumebaki na gapo kubwa sana ya mama na ya baba, but tunashukuru mama, wazazi wote wametuacha kama tumekuwa wakubwa, hawakutuachia mtoto wa kunyonya. Hapo ndio tungekuwa na machungu zaidi, lakini bado tuko na mauchungu. Wenye mmekuja hapa nyinyi wote, naomba mtukumbuke kwa maombi na tunaomba msamaha sana kupitia wenye wamebaki. Haki kweni ya mwisho kuona kaburi kwa ile bomba, na muache kama ndugu zangu na wao wakwe na familia. Baba yangu atamukwe na yeye akwe kwa bomba. Nimeshukuru sana.